Groot FM 90.5. Maar Susan, ek moet net gou vir die mense so 'n bietjie agtergrond gee as jy nie geluister het die vorige keer toe ouma Susan by ons kom kuier het nie. Sy's 'n ouma wat tans omsien na 16 kinders en sy het laas jaar by ons kom kuier waar sy ons vertel het van haar uitdagings en haar oorwinnings en Groot FM kon laas jaar vir ouma Susan bystaan met kruideniersgeskenkbewyse sodat sy gesê daar kan genoeg sous wees op die kinders se borde. Nou, het ek reg gehoor nie? Het jy gesê 16 kinders? Ja. As ek die storie reg onthou, ouma Susan, was dit nie 12 Ja. toe ouma Lasie was nie? Ja, dit was 12. En dan die 4 ekstra? 4 ekstra bygekom, ja. Goeiste. Maar ouma se huis staan oop. Oop vir almal. Hulle kan kom. Hulle kan maar kom. Ek dink die een ding wat vir my uitstaan van ons laaste kuier was die feit dat ouma 'n veilige hawe skep vir hierdie kinders en dit is wat hulle sê, hulle voel veilig by ouma. En dit is vir my so mooi en dan net om daai storie van die sous weer te vertel waar die kinders, ouma Susan sê vir die kinders, daar is nie genoeg sous vir die reis vanaand vir almal nie en dan sê die kinders, maar ouma moet bid en dan is die sous genoeg, nee ouma. Ja. Gebeur dit Dan nog is Alipad. rarig? Ja. Partykeer dat die sous te min lyk en dan bid die kinders en dan kry almal sous. Almal kry sous. So hoe gaan dit ouma? Laas keer toe ouma hier was, het dit goed gegaan, maar die oë pla, daar's katarakte, so ouma kan nie lekker sien nie. Nee, ek kan nie lekker sien nie. Maar verder, hoe gaan dit verder? Onder omstandighede goed. Ja. Vertel ons so 'n paar stories van die kinders. O, okay, ek kan julle vertel van maandag aand byvoorbeeld. Het ek so een slim dogtertjie. En ek sê elke keer vir haar, jy kan nie tel nie. Ja. En sy het nie getel daai aand nie. Ja. Dis daar een bord kos te min. Ja. En toe sien ek nee, maar een van die kinders gaan nie 'n bord kos kry nie. Toe sê ek net maar vat maar myne. Toe sê hulle nee ouma, vat myne. Toe sê ek nee, vat myne. Ek het sweets geëet. So ek kan nie nou kos eet nie want ek het te veel sweets geëet. Haai ouma. En dit is hoe dan al die kinders nou uiteindelik eet. So ag ja, die kinders is 'n seën maar partykeer moet Nanny McPhee inspring hoor. Ek onthou die storie laas van nou Nanny McPhee wat ouma Susan vir ons vertel het, maar dit is seker nog steeds 'n bietjie van 'n uitdaging veral nou wat ouma vir ons vertel het met die oë en jy weet die kinders moet by die skool kom en hulle moet hier en daar en dis nie altyd so maklik as mens nie jou volle sig het nie, né? Nee, dit is nie baie maklik nie. Want die ding is, ek dink die een ding wat ouma graag wil doen is om vir die kinders soveel as moontlik 'n normale lewe te gee. So hulle doen buitemuurse aktiwiteite en hulle moet rondgery word. Ja, gister byvoorbeeld het ons eerste rugbywedstryd gehad. Ja? Die kinders soontoe ry. En dan so 'n hele spannetjie wat help skree. Ja, die hele span skree. En so ja, ag en dan steek hy weer op en jy weet dan begin ek nou bietjie benoud raak, jy weet. Om te ry in die reën. Ja, om in die reën te ry. Ek kan dink. So ouma het toe gaan kuier by 'n dokter Katie. Ja, in Rodepoort. Ja. Vir 'n afspraak en sy toe na ouma se oë gekyk en wat het julle gesels? Wat het sy gesê? Nee, sy het toe gekyk na alles, toe sê sy as dit daarop aankom, moet ons dan gewoonlik word dit nie gedoen om al twee oë gelyktydig te doen nie. Sy sê maar ek sal jou nou moet al twee gelyktydig doen omdat jy so ver kom. Maar sy sal my op hoogte hou. Ja, want hulle doen operasies, maar natuurlik is daar koste aan verbonde. Ja, so. ja. Ek neem aan dit is 'n nogals 'n dierige storie vir hierdie operasies, is dit nie? Ja. En veral omdat dit nie net een oog is nie, dis nou albei oogies wat moet gedoen word. Ja, albei. So wat is fout met ouma se oë? Is dit katarakte? Ja. So ouma kan nie lekker ouma my sien. Ja, kan jy sien hoor. Dis bietjie die lig is bietjie dof hier binnekant, so kan jy baie mooi duidelik sien. So dit is wanneer die lig helder is. Ja. Dus die son my oë vang kan ek glad nie sien nie. Rarig. Nou hoe manage ouma dit so deur die dag en daar langs die rugbyveld skerp man. Met die handjie oor die oë. Ja, ek sit my hand oor my oë dan kan ek die kinders raak sien. Of 'n keppie. Ja, ek vergeet altyd die ding want as 'n mens so gejaagd is, kom jy nooit by hom uit nie. Ek weet nie hoe ry ouma agter 16 kinders aan nie, maar Mary Ann, jy bly saam met ouma Susan en jy kyk nou hierdie storie van die kant af. Help jy of wat doen jy in die huis? Ja, ek help kos maak, ek help ouma as sy ry. Vir alles ons oor hobbels gaan, dan moet ek 3, 2, 1 nou. Dan gaan ons oor die hobbels, maar ja, ek
Wel daai hobbels is so swak gemerk in elk geval. Ek dink almal moet getel word as hulle oor die Ek word hobbels. ook een van hierdie Mary Anns as ek ry. Want ek beloof jou, ek het al so in die pad afgekom, dan sien ek nie daai hobbels nie. As ek weer sien, dan is ek daaroor, ja. Klaar boor hom. So, Marianne, wat kan jy ons vertel van ouma Susan? Sy sê sy's 'n Nanny McPhee, maar ek weet kinders soek grense om veilig te voel. Maar as jy nou vir ouma Susan so kyk met die kinders, wat kan jy ons vertel? Ouma Susan is nooit onredelik nie. Glad nie, sy straf as sy moet straf en sy gee liefde wanneer sy weet sy moet liefde gee. Maar ja, ek hou my hoed vir haar af, regtig. Ja. So ek dink Ek is van baie kleins af is ek al by ouma. So ja, O, jy het saam met ouma groot geword. ja. Ja. So ek dink is nou veilig om te sê dat ouma dink sy's kwaai, maar sy gee daai baie nodige struktuur wat kinders het om die regte blokkies vir hulle lewe bymekaar te sit, né? Ja. Definitief. Wel, ons gaan nou verder bietjie met ouma Susan gesels. Ek wil nog steeds weet, hoekom nou nog 4 kinders? Ek was vas oortuig dis net 12, maar dis nou 16. En as ons seker oor 2 maande weer inloer, dan is dit nou al op 20. So ons gaan iewers 'n briek moet aandra. Kinders, hy kyk na 16 kinders. Ongelooflike vrou en ook altyd, jy weet, haar hande staan vir niks verkeerd nie. Sy gaan uit haar pad uit om seker te maak die kinders het alles wat hulle nodig het. So ouma het nou net vir ons vertel dat ouma se Rodepoort toe gewees en jy's daarna optoloog, ophthalmoloog, Ja. baie dankie. Daartoe om nou te gaan hoor oor die katarakke in die oogies. Ja. So ons het dit net goed gedink om net bietjie te hoor wat se terugvoer sy het ook daar, dat ons nou die wetenskaplike navorsing ook kan hoor agter al die goeders wat hulle gedoen het tydens die konsultasie. Haar naam is Dr. Katie Rafferty en sy is saam met ons op die lyn. Katie, thank you so much for taking some time to chat to us. Oh, thank you for having me. I appreciate it. Hi Katie, it's Nina here. Hello. Hello, Nina. So you saw Ouma Susan last week, and Yes. and thank you firstly for seeing her. But what did you see when you saw her? So, Oma Susan, such a lovely lady, first of all, but she's got really bad cataracts. And unfortunately, they're quite debilitating and quite severe already at this stage. And given, what you guys have been talking about, her looking after her 16 kids and transporting them back and forth from school, even her activities of daily living are definitely going to be hampered by the severity of her cataracts at this stage. And she said that you will have to do both eyes because she has to travel so far to see you. Yeah, 100%. So I think, her one eye is much worse than the other, but in both eyes they are significant. So it makes sense because she's traveling from far that we would like to get both of them sorted. Yeah. So Dr. Katie, just quickly on the cataract, if these are left untreated, what are the repercussions? Yeah. So the thing about cataracts is that all of us will get them if we live long enough. So the cataract is our natural lens, which is inside our eye, that as we get older, it starts to harden, change color, and then starts to impact on our vision. If we leave them, they get harder and harder, and you eventually can't see anything, and you can go blind. The problem with that is the longer we leave them, the harder it makes my job as the ophthalmologist to take them out. And then things can go wrong. This is just talking from a practical sense with the operation. But if you think practically, if my job is so difficult to get out a cataract that I can't see beyond that either, the impact that has on a patient that has to use those eyes or try use them every day. Things become impossible. You'd become wheelchair bound, bed bound without your vision. Sure. So, Katie, you are part of an NPO called iWish Foundation. Tell us more about the iWish Foundation. Okay, so the iWish Foundation is actually a non-profit organization that I've set up in the last year, which aims to help deserving patients gain access to these vision-saving surgeries. Although we do other operations, the majority of our patients have cataract, and that is definitely our biggest need. The patients we want to help are those that don't have medical aid and that don't have funding to pay for the eye surgery.
The thing is, these surgeries are available in the state set up, but there's a massive backlog, and patients sometimes can wait years to have their cataract done. So yeah, that's basically what we do in terms of the iWish. Yeah. So where do you get the funds then for these operations? Because if I'm correct, you do it in private hospitals then, right? Yeah. I mean, also in terms of the iWish, I feel that every patient deserves to have access to this kind of state-of-the-art treatment. The cataract in the terms of ops is quite a straightforward operation, and it's a life-changing one. And so my patients, what happens, they get their cataracts done in a private hospital with access to all of this, like any other medical aid paying patient. Wow. But obviously, so me and my anaesthetist to perform the surgery, there's no cost associated with that. We do it because we want to and because we want to give back. But unfortunately, there are other costs involved through the hospital. So, I mean, we've got the theatre fees, the nursing staff, as well as also the lenses. So once we take out a cataract, we have to put a lens inside the patient's eye for them to see. That also is a cost. So we need to cover the cost of the actual lenses, the specialized lenses that we are putting in the eye. So there we seek individuals, businesses to partner with us just to help us continue to change lives. And I mean, every donation, no matter how small, goes directly towards restoring someone's vision and their independence. So that would have been my next question, Dr. Katie. If somebody's listening and, they really feel touched and they maybe have somebody in their own family who struggles with vision and can't pay, but they would like to become part of the MPO iWish Foundation, how do they contact you guys and how can they get to you? Yeah, great question. So we are on Facebook and Instagram, both as Dr. Katie Ophthalmology, but also as the iWish Foundation. We also, our email address, if you guys can also share it with everyone, is info@drkatie.co.za. So that's KATIE. And so that you can get in contact with us and we can outline the procedure and how to help. Yeah. Amazing, Katie. But you also have news for Oma Susan. She can hear you at the moment. So what would you like to tell her? Hello, Oma Susan. Yeah, so I had the privilege of meeting her last week. And she's such a special and selfless person. I mean, always putting the needs of others before hers. And it's just such a wonderful story. And I got such a great feeling from our meeting. And considering how bad her cataracts are, I want to offer Oma Susan bilateral cataract surgery at no charge at my private hospital. And I want to fast track the surgery as soon as it suits her. So we literally can't think of a more deserving patient. And so we would like to offer her that. Baie dankie, Dr. Katie. Oh, amazing tears and me too, Katie. So is ouma reg om bietjie die speed bumps te check weer. Ja. Ouma is so gou soos wat ouma weer in Rodepoort kan uitkom en maak hulle afspraak en kan ouma daai operasie kry. Baie dankie. Dr. Katie, thank you so much. You guys are doing amazing work and we are so thankful that you are part of Oma Susan's story as well. And now that you're part of the Groot FM family. Ja, dankie. Ek moet praat die taal nou. Okay, Katie, but we will check in again after the operation just to see how everything went. Thank you so much. Thanks for having me and we'll see you soon, Oma. Baie dankie. Dit is Dr. Katie Rafferty van die iWish Foundation. So ouma, splinter nuwe oë een van die dae. Sien ouma uit. Baie. Is dat ouma nie eers meer brille nodig of 'n vergrootglas waarmee ouma lees nie, want ouma gaan kan sien. Ja. Ouma het nie hierdie enetjie verwag nie, né? Nee, glad nie. Okay. Maar ouma Susan hou gevas. Ouma weet mos hoe doen ons die dinge hier by Groot FM. Net so 'n laaste ietsie. Ons sal baie graag vir ouma Susanne R5,000 se kredietniersware geskenk ook wil gee, want ons weet daar's nou 16 kinders wat van haar afhanklik is en sommer op hierdie manier vir haar dankie sê vir die onbaatsigtigheid wat ouma teenoor hierdie kinders toon elke liewe dag. So dis van ons kant af hier so by Groot FM wil ons dit. Baie dankie vir julle. Dankie vir ouma. Julle was nie, ons sou dit nie gebeur het.
So, ons is so dankbaar en dankbaar aan ons vriende by Kairos wat vir ons aan ouma Susan voorgestel het. Absoluut. En ons is so dankbaar dat ons hierdie journey saam met ouma kan stap. Volgende keer dat ons ouma sien, kan ouma ons beter kan ouma ons sien. Ja. So, as jy dit gemis het, kan jy ouma Susan se vorige Jou Mense My Mense storie ook gaan kyk op YouTube.